Ukrayna فروشیاران li bajarê Kilisê yê Bakurê Kurdistanê ji penaberên Sûriye û Rojavayê Kurdistanê ne. Niha jî ji ber meha Ramazanê gelek ji penaberan şerbetê li kulanan difrûşin. نحن بنشتري مننا أكثر شيء السوريين هون ولاد بلدنا ومننا وفينا هون عم بشتري بهتر سوریه لور خلکی ولاتی ما سوسیج مدکرن. لی ترک نزانن کو ام وی کاری جبری ودکن. هگر بچاو خواه نبینن او جما ناکرن. جبر ویکی خلکی ولات و کند و کولانان جما دکرن. ما بيشتروا مننا وما بيعرفونا غير ابن بلدي ابن ضيعتي ابن حارتي لحتى يجي يشتري مني. Penaber dibêjin ku rewşa wan ne gelekî baş e û bêkarî jî zêde bûye. حتى نوكو يعني بر بنابر هنا اللي داري كرد بن عرب دبنا حيانها تشنجشتي وانا يعني فرزيده تشنجشتي وانا والله شغل جي الفيداري تشكي زحمته يعني الفيداري بالشغل كيمي 12 ساعات تنايد دو شغله وبريويجي كيمن ورعد بيوجي الشغل ده هي يعني حريك جين كل النهايه كي وكيمن باسكي هرما بالشغل ما دبيجنت عمري تبر يعني زيدايه نكت بالشغل. Penaber kêmbûna kar ve digerînên sergirtina deriyên Sînûrî bi Sûriyê re. تأثر كثير والله تسكيرة المعبر هي تأثير گرتنا دەری باندۆرێکە زێدە لەسەر تورکیە و بازاran çêkiriye. Bazirgan li vir alavên xwe ji Sûriyan werdigirtin û herwiha ji Sûriyê ji bo Tirkiyê. Bi hevguhertineke bazirganî hebû. Dema ku derî vekirî bû, tevgereke pir baş hebû. التجاري يعني شغال والمعبر مفتوح ففي حركة شغل جيدة جدا كانت يعني. Kolanên Kilisê tijî penaberin. Hebûna wan jî tevgereke bazirganiyê li bajarekî biçûk weke Kilisê çêkiriye. Ku hejmara penaberan ji hejmara nişteciyên wî bajarî zêdetir e. Ji ber ji hejmara zêde ji penaberan li bajarê Kilisê êdî derfetên kar li vî bajarî kêm bûne. Penaber dibêjin girtina Sînûr bandorek li ser wan hebû ku rewşa wan yê derayî xerabtir bibe. Cumart Hemdûş, Rûdaw, Kilis.